Ćao Nenade. Zdravo, živo. Živo, zdravo. Pre svega, gde se mi danas nalazimo? Nalazite se u aktivističkom prostoru nazvanom Crna ovca, čiji je osnivač udruženja građana Rebuild Collective. Kada je ovaj prostor nastao, odnosno šta je bio pre nego što je postao Crna ovca, da li nešto postojalo pre ovoga? Pa kao i svaka dobra priča i ova ima svoju predistoriju. Mi smo registrovani i postojimo od 2011. godine u ovom prostoru, a više od jedne decenije pre toga je ovde postojao klub obožavalaca stripa, koji je osnovao i vodio naš, nažalost, sada pokojni prijatelj Miloš Sekulić. Želeo bih da naglasim da je to bilo, da je njegov klub postojao više od 2 decenije na nekoliko lokacija, na ovoj se zadržao najduže i ovde se pustilo korenje strip kulture u Novom Sadu nakon 2000. godine. Kao neka mlada osoba koja se recimo bavi stripovima danas ili koja pravi svoje stripove, da li ima neku podršku od vas, da li može da vam se obrati za nešto? Da, imamo ovde strip biblioteku na raspolaganju koja je otvorena za korišćenje, takođe imali smo školu stripa, predavanje, promocije stripa gde su mladi autori imali prilike da se upoznaju sa starijim, da ponešto nauče, a planiramo i jednu obuku za mlade strip autore u doglednom vremenu o kojoj ćemo kasnije. Znači imate prostora i za one najmlađe, ali tako? Imamo, tako je. Šta više, najmlađi su najviše dobrodošli, zato što smatramo da je poenta da prenesemo tu ljubav prema stripu i strip kulturi mlađim generacijama, a ne da se zatvorimo u neke sebične kolekcionarske krugove koji će nestati zajedno sa nama. U proteklih 10-12 godina radili smo više od 300 koncertnih događaja gde je učestvovalo više od 1000 bendova. Radimo koncerte nekih recimo 1-2 puta mesečno, plus znači sva ostala dešavanja, akustična dešavanja ovde u ovom prostoru, a električna u Crnoj kući i fabrici. Mislim da je hardcore jako značajan, pogotovo u omladinskom nekom periodu zbog razvoja kritičke svesti. Jer to je pre svega jedna muzika koja ističe ličnu odgovornost i društveni aktivizam i uči nas da razmišljamo svojom glavom. Na svaki par godina se uradi presek scene, uvek učestvuju 10-15 bendova, isto se sakaceno 2019. 2011. A individualno izdanja bendova radimo sami, sve se sami snimamo, sami finansiramo, sve smo sami printali, sami sklapali, sami lepili i sami izdavali. A reci mi, kada bi neko želeo da nastupa ovde, recimo neko od klinaca, neki novi bend, šta treba da uradi da bi dobio, da kažem, prostor? Pa dovoljno je samo da nas kontaktira preko društvenih mreža ili direktno i ako je slobodan termin, naravno da može da svira. Samo to? Pa samo to, da. Ja bih želeo da dodam da nije dovoljno da budu samo dobri ljudi dobre volje, nego da moraju da prođu strogu selekciju moralno-političkog komiteta. Uostalom, zašto govoriš uz Grovo ime kad je on tu? Pa tako je. This vacation's useless, these white pills aren't kind. Get a lot of thought on this 13-hour drive. Mystified and concrete where we sat to stay at night. We slowly finished laughing in the... Gro, šta je to NSHC, kada on datira i koje su sve njegove lepote? Zastava, Hardcore Novi Sad, HNS crna, sa belim slojima koja je i danas na maltene svim svirkama u organizaciji Rebuild kolektiva, napravljena je pre sad već 32 godine, znači ta zastava je visila na svirkama i tada, i za Vrijska generacija, i za Kapetalešija, i za Ateist Repa, pa onda je došla naša generacija, pa je stajala i za
proleća, MFT, Mitesersa, pa kasnije No Speed Limita, Buke za decu i svih živih. I kao u jednom momentu 2010. sam ja kao prvi put došao u kontakt sa Rebuild ekipom. To čoveč, znaš kao, to je otprilike ono što smo mi bili pre 10, 15, 20 godina, to mi je bilo najbliže i zvukom, i kompletno pristupom, i organizaciji, i celoj toj priči, ono kao, koja je kao hardcore Novi Sad. Ja, koga dojda pod Skopje, u Novi Sad, znaš, Rebuild kolektiv i Crnovca su mi pomogli, ono, kao nisam imao gde da spavam, da jedem, da klopam, ono, i došli su mi posao i sve, tako da, super, divni ljudi. Kaži mi gde smo mi sada trenutno? Trenutno smo na galeriji Crne ovce. Mesto gde ljudi, kao što vidiš, uživaju u starim video igricama i konzolama iz 80-ih, kao što je Sega, Super Nintendo i arkadne igrice. A inače, na ovom mestu, što više imamo par mesta sa dušecima, koristi se kao i free hosteling za aktivisti iz celog sveta. To je znači ljudi koji su iz naše subkulture i koji žele da upoznaju naš grad, našu zemlju, imaju priliku da dođu i besplatno borave kod nas u gradu. Čekaj, stani, gde ja pucam, gde šta radim? Nemam pojma i ja pokušam. Znači, ja ne... A ovo su ti fanzini, jel? Tako je. A čemu oni služe? Nezavisne publikacije, rađene u takozvanom do-it-yourself maniru. Mahom su fanzini sačinjeni ili od intervjua, izveštaja sa svirki, recimo, recenzija. Uglavnom su te recenzije, kako kažem, neki subjektivni osjećaj određenih izdanja koji slušaju. I naravno daju onda samim tim neku veću dražu. I miss you. Ćao. Ćao. Vi ste omladinci Crnovca, tako da kažem, jel? Tako je. Nove nade. Nove nade, tako je. Šta radite vi ovde, kako provodite vreme? Pored toga što nas je muzika sve povezala, zajednička ljubav prema hardcore i punku, odlučili smo da što više ljudi uključimo u priču, organizujemo akustične svirke u ovom tu nekom našem mini uglu. Imamo gore Segu, imamo PlayStation, tako da pevamo i taj gaming turnier. Preferiramo svi taj straight edge, clean life, ono što nas isto drži zajedno. Mislim, to je stvar ličnog izbora, kao nije nešto što namećemo ostalim ljudima, već budemo uzmano to nešto što nama pomaže kroz neki naš lični razvitak. Iznad nas, Filmozofija Strave već 5. godinu za redom organizuje promocije razne i filmske večeri u saradnji sa Klubom kulture Crna ovca. Filmozofija Strave je inače blog koji se bavi kritikom i recenzijama horror filmova i mi evo već 5 godina sarađujemo, ovde često organizujemo i proslave rođendana i okupljamo neku ekipu koja je zaljubljena u horror žanru. Momci, šta za vas kao za muzičare koji nastupate ovde često predstavlja Crnovca u stvari? Koji je vaš značaj? Crnovca je jedno utočište gde si mogu da dođeš da ono kao popiš cugu, da blejiš, da slušaš nove ploče, albume, izdanja. Naš druge strane je ono vezan Rebuild koji ti je omogućio live-ove
da se ono kao promovišeš u nekom super ono svetloj priči sa ono raznoraznim bendom i koliko je bendova dolazilo sa strane naše sveta. Tini jeste ovo bilo kao zamišljeno za nas Novosađane, da je neko utočište i to sve. Međutim, na kraju se ispostavio da je jako bitan ne samo za Novi Sad, nego uopšte za celu Srbiju. Mnogo ljudi je dolazilo ovde iz raznih gradova da svira i bukvalno da nije bilo rebuilda, mislim da ne samo Novi Sad da bi bio u problemu, nego i neki drugi gradovi u Srbiji. Omladinci, na mladima sve to ostaje. Bac 5. Against you, you know that you're leaving. You must have your reasons. The season is calling, and the tears are falling down, falling down. Steps that retrace the sad look on your face. The timing, the structure that you hear. He fucked her. About your writing a report, I'm losing and failing when I know I'm flailing now. And it'll happen once again. I'll turn to a friend, someone who understands, sees through the master plan. When everybody's gone and I've been here for too long, with places on my own, I guess this is growing up. Yes, this is growing up. Yes, this is growing up. Super, evo ga, zastava taman ima naslednike, tako da sad ta zastava stoji kod njih i redovna je na svim svirkama, a ja se nadam samo da će biti kao neko kome će i oni moći za 10 godina da je dalje predaju, pa da ono najbitnije je priča, poruka, iskren pristup svemu i da je to ono, znaš, da radiš iz srca, tu onda nema promaša. Znaš, ako ti imaš bilo kakvu računicu, bilo kakvu kalkulaciju, prijatelju, idi na estradu, idi negdje, znaš, to nema veze sa undergroundom. Imaš druge motive. Apsolutno druge motive.